Poglavlje 13 i emocionalna otpornost u praksi. Sada kada smo prošli kroz koncepte i tehnike za izgradnju emocionalne otpornosti, vrijeme je da pređemo na primjenu ovih principa u vašem svakodnevnom životu. Emocionalna otpornost nije teoretski koncept, to je veština koja se razvija kroz praksu i primjenu. Prvi korak ka primjeni emocionalne otpornosti je svesnost. Počnite obraćati pažnju na svoje emocionalne reakcije i razmišljanja tokom dana. Kada se suočite sa stresom ili izazovom, zapitajte se kako reagujete i kako se osjećate. Identifikujte svoje automatske negativne misli i obratite pažnju na njih. Nakon što postanete svesni svojih emocionalnih reakcija, sljedeći korak je primjena tehnika koje ste naučili. Na primjer, ako primetite da postajete anksiozni tokom stresnih situacija, praktikujte duboko disanje ili meditaciju kako biste smirili svoj um. Ako se suočavate sa negativnim mislima o sebi, radite na promjeni tih uverenja i razvijanju pozitivnijeg mindseta. Ključna komponenta primjene emocionalne otpornosti je doslednost. Nemojte očekivati da ćete odmah postati potpuno otporni na stres. Ovo je proces koji zahteva vrijeme i upornost. Napravite dnevnu rutinu koja uključuje vežbanje tehnika opuštanja, vežbanje fizičke aktivnosti i negovanje svojih socijalnih odnosa. Također, razmislite o postavljanju dugoročnih ciljeva za svoj razvoj emocionalne otpornosti. Gdje želite biti za nekoliko mjeseci ili godina u pogledu svoje sposobnosti da se nosite sa stresom. Postavljanje konkretnih ciljeva može vam pomoći da ostanete motivisani i usmjereni na kontinuirani napredak. Napomena, važno je da budete strpljivi prema sebi tokom ovog procesa. Neće svaki dan biti savršen, i to je u redu. Ponekad ćete se suočiti sa izazovima koji će testirati vašu emocionalnu otpornost, ali to su prilike za učenje i rast. Na kraju, nema boljeg načina da steknete emocionalnu otpornost nego kroz praktičnu primjenu ovih principa u svakodnevnom životu. Ne zaboravite da se podsjećate da je ovo kontinuirani proces i da ćete sa vremenom postati sve otporniji na stres i izazove koji dolaze vašim putem. U zaključku, sada je vrijeme da pređemo iz teorije u praksu. Počnite primjenjivati principe emocionalne otpornosti svakodnevno kako biste izgradili svoju sposobnost da se nosite sa stresom i živite pun i zadovoljan život. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu. Poglavlje 14 i emocionalna otpornost i lični rast. U ovom poglavlju želim istražiti dublju povezanost između emocionalne otpornosti i ličnog rasta. Dok smo se fokusirali na tehnike za suočavanje sa stresom i izgradnju emocionalne otpornosti, važno je shvatiti da ovaj proces može dovesti do dubokih promjena u našem životu i samopouzdanju. Lični rast se često dešava kroz suočavanje sa izazovima i teškoćama. Kroz proces razvijanja emocionalne otpornosti, mi ne samo što postajemo sposobniji za suočavanje sa stresom, već i za prepoznavanje prilika za rast u tim stresnim situacijama. Prvi korak u povezivanju emocionalne otpornosti i ličnog rasta je sposobnost prepoznavanja prilika za učenje u teškim trenucima. Umjesto da se osjećamo obeshrabrenim ili očajnim, možemo postaviti pitanja poput šta mogu naučiti iz ove situacije ili kako mogu postati jači i mudri kroz ovo iskustvo. Ovo pitanje nije samo teorijsko, to je poziv na akciju. To znači da treba da se upustimo u proces refleksije i introspekcije kako bismo stekli dublje razumevanje sebe i svojih reakcija na stres. Ponekad će to zahtevati i traženje dodatne podrške od terapeuta ili konselora kako bismo bolje razumeli svoje obrasce ponašanja. Također je važno napomenuti da lični rast često ide ruku pod ruku sa izazovima izvan naše zone komfora. Kada se suočavamo sa novim situacijama i stresorima, to može pružiti priliku da razvijemo nove veštine i sposobnosti. Ovo je proces koji može pojačati naše samopouzdanje i osjećaj postignuća. Emocionalna otpornost također igra ključnu ulogu u održavanju pozitivnog mentalnog zdravlja tokom izazovnih vremena. Kroz veštine kao što su upravljanje stresom, samopouzdanje i samoprihvatanje, možemo očuvati našu emocionalnu dobrobit i prevazići teškoće sa većom snagom. U zaključku, emocionalna otpornost nije samo sredstvo za preživljavanje stresnih situacija, to je alat za lični rast i razvoj.
Kroz proces razvijanja emocionalne otpornosti možemo postati bolje verzije sebe, suočavajući se sa izazovima hrabro i sa verom u sopstvenu sposobnost da rastemo kroz te izazove. Neka ovo poglavlje bude podstrek za vas da nastavite svoj put ka emocionalnoj otpornosti i ličnom rastu. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu.